Kioro giki giakirwo miaka 5 mihituku ni thirikari ya uria wari gavana wa mbere wa Kirinyaga Joseph Ndathi. Kioro giki giakirwo hakuhi na thiteji na thoko ya Kagumo na muoroto wa guteithia onjoria tauni-ini ino, no undu uyu nduri wa kinyanira. Aikari aya marauga makoretwo magithi kuhoya cioro mikawa-ini na irabu iria iri hakuhi na thoko ino, makiuga ni ugwati munene kuona maya kunyitwo riria thigari iratabania birigiceni ciao irabu-ini. Goko rutothiaga irabu-ini na irabu-ini no uthii unyito tondu riu no ugithi woneke tagu wathi kunyua njohi borithi ciagioka camba igithindo gukinyitwo hau rau magwiteithia uthire ringi uthita mukawa-ini na no wona riu uhana tagu agithie kunyua gacai nigetha ugitekerio uheo sabi uthie kioro. Ugu ni tureni ndirenda kuhoya county government kubetukira awa governor wa iguru atuhingurire kioro giki. Koguo ni turahoya governor etikire kutubingura kioro giki. Aikari aya maugite mwihoko wao uri thiini wa thirikari ya county, makiuga ati mbeca iria ciahuthikire gwaka kioro giki riu ituikite cia kurira thi. Handu-ini ha Inoro TV, njitagwo Wanjiku uwa wa Weru. Kiu riu ti kihingure. Kiu ni kimwe gia iria tukwiraga uhoro wacio, no ni nderwo Kajuria tambote yo hanini waziri riria turahinguraga thoko ya kuria ri kioro kiu kiari kihingure acha gitiari kihingure kina mayo muthe kina mayo ni guthondeke koguo uguo turoni wa everything is in order gwishia ni mwakeigwa ngigitereire ukihingurwo ni kihingure na ni functional ni thoko ni twahingurire tutingithio kuhingura kio aya maruga atiriri bwana DG yes kioro kiho ni giakirwo no ti kihingure no igona o marauga please tuhingurire ikioro giki ni kirahuthirwo kioro kiu nyuboro wa mani giakitwe na ni the previous government kana giakitwe through CDF no riu kuringana mitaratara ya thirikari kioro kiu kiagirwo ni gutransfer to the list ya county government nigetha giko ta asset nigetha gikorwo operational no nitugeretie kuoya kioro kiu na nyuboro wa ma nigikire mai na kwina committee athondeketwo ni department ya trade, department ya finance nigetha to kubingura tu nigetha mamenyekire menyagiriro atia na uboro su ni murikio kuthondekwa tondu nigikire mai na nikibingure na kirabuthika na uboro wa mani gukorwa ministry ya agenda ni suthite atumia ara twitaga PWDs ni mo mabetwo boro wa kumenyerera cioro icio makandikanira contract magetha makamenyanirira kira kinini mona igikathi na mbere kumateithia kugu kioro ni operational kugu ni operational beautiful yes kayo kwenda andu maheo marwa ma kuinuka ngavana ngigo gutire kioro ri minister no mabuto othe cia thoko ira mwerega kuhingura ciothe ni ira operate kugu guti na thina wacio riu ni kwa atumia mathie cioro ciao au no mathie cioro ciao very true katwingire undu wigi wezesha program poultry animal feeds Kamwezi breeding and research center tatwire ni atia bureka na youth undu wigi maundu maya mawezesha wezesha program ni program designetwo korwo gitethereria ayuthi na atumia na arimi in general a Kirinyaga na thiini wa wezesha program twina ida tureta value chain inya twina boro wigi avocado twina dairy kana urithio wa ng'ombe cia iria twina nyanya na twina nguku no githie gutariria twambiririe no uboro wa nguku ni mugitwe tukiuga ni turakorwa tugikirira arimi mambiririe kurithia nguku nigetha tugorwe na gwithia deficit kana demand ya matumbi tukauga atiriri andu ni makoretwo makiuria na kwina matumbi thoko-i tuiyo twetubwana ta Kirinyaga ni turevarage atia tukauga tu turasuthia entire value chain to produce matumbi tondu ni turatethereria arimi na kumathondekera irio quality animal feed poultry feed cia nguku nigetha twamahe tucui in the first 6 months turikorwo tukimabe
irio cia nguku. That way murimi thogora wake nugukorwo wathie the cost of production nigetha angikorwo thogora wa itumbĩ uria wi thoko-inĩ nĩ ciringi 10, murimi wa Kirinyaga angiendia na ciringi 9 egukorwo leverage kana egukorwo ona more money compared tondu ina access to market. Na nĩ tuthondekete iria tureta collection centers o tondu turarima nguku icio na ikundi 32 o gikundi gikaiga nguku 1,500 nigetha at the end of the month tugakorwo tunganitie kana muthenya turatanya at the end of 6 months tulikorwo tukiongania matumbi 40,000. Riu matumbi mau tugatrain imwana kana youth through boda anake aria matwaragithia boda tukamarehe tukamatrain nigetha nimo marikorwo makiongania matumbi mau kumagia kwi groups magitwaraga to the collection centers. Na makinya collection centers twina gikundi kingi gitagwa Kirinyaga Investment Development Authority. Nimo parastatal ya county government. Nimo magikorwo magiethera market mau matumbi makaria na mathukuru makaria na mathibitari makaria kuria tungivota gutwara matumbi mau nigetha mendie matumbi makariba murimi. Riu after 6 months nake murimi akathie na mbere na ukuria wake wa matumbi. Tio tugatiga group iyo nio tureta pilot tugiuka round ya keri tugacutha arimi mangi uplift the same way nigetha tukorwo tugikirira production ya matumbi. Na tucoke tuone baria ukuria wa matumbi group iria nyingi ni cia atumia na anake tondu ni tukoretwe twina deliberate effort ya gukiriria mutumia na ayuthi ya Kirinyaga. Riu iyo ni program imwe ya wezesha no wario boro wa animal feed ni turaka kiganda ya itagwa kiaga animal feed tutomete horo wa matumbi briefly I want to add something. Purpose iria koretwe thiini wa thirikari tongoretio ni gavana witu ni ku empower murimi munini na nigetha murimi ndagatuikage dependent na product imwe wakorwo ni iria kana ni macani kana ni kahua kana ni mucere nigetha riria matumbi maya akorwo ni matumbi makurio igakorwo a substitute to the other incomes. Ati mungiaga bei ya kahua ingituika ithi kana ya mucere mundu ucio bando ena mbeca ariona kanyama koguo turenda kudeal na murimi directly nigetha atuikage ti mundu wa kuhoyaga nginyagia kindu gia kuria. In addition to that ni value chain yo turathie kwaririo boro wayo ni ra create employment tuguaciria rauga muyuthi wa boda gukorwo wira agikuwa matumbi agatwara akarihwo nao wakorwo ni atumia nao ni maraheo mbeca ciao na ithuĩ county government tuka produce irio for 6 months ikorwo ire free. Moganda mugwikate namo matumbi na mori no ni mathukirie thoko ya Wangige no ya Kirinyaga igwitiria tareke ndimwire kiria kithiini wa gavana witu na the entire atutongoretie ni turarwa kabere ati Uganda mararehe matumbi 10 million thiini wa county ya thiini wa bururi wa Kenya every month. Na angikorwo arimi ya Kirinyaga ni mekubota go produce 1 million or 2 million per month na wangigima produce another 1 million per month no tubote kuga tutire kuaga kuma Uganda matumbi milioni 10 turiaga milioni 6 kana 7 and we can do that by kwaria na mutongoria wa bururi aria mari reduce zero na ndo na wale mangigirio wekate ikora matumbi matigukigirio mekugirio kuringana na quota iria tura produce tondu wakorwo Kirinyaga no erute milioni 2 cia matumbi Nyeri marute 2 aria ange marute 2 tuko import cia market. So the issue ni ati we can empower our people ma produce maundu ma tondu kwa na devolution conference kwa Kirinyaga ni mwariririe maundu ma in fact ni twa mentionire intent angikorwo no athikiririe wega gavana augire wega the 10 million ira uma Uganda tutingioyaga kiboko kana microphone every day kunegena ni turareherwo matumbi Uganda we na ringi ona ngoko ndurimwe we ni urenda kuria no ndura produce so tura convert ando itukuma from making noise to doing something na nikyo tuoga thabari ndaihu ya bagire na ikinya riu turambiriria na 40 eggs per month na target itu ni 1 million to 2 million per month tumekire thiini wa market na market tukumesherio Kenya kwina andu aria mahuthagira ta thibitari kana DOD kana borithi kana wherever no twarie magure
Kenya ni inyo county ni mogo consume macio of course na thibitari cianyu na thibitari citu ithuĩ tũgũkorwo market ya mbere ya kũgũrĩra andũ aya through the program uyo moigua twina parastatal iretwo KIDA you know county government ndengeka trading it's not within our mandate koguo tũrakĩtie parastatal iretwo KIDA ĩrĩa rĩu ĩrĩhotaga gũ coordinate ũhoro wa matumbĩ ũhoro wa iria ũhoro wa kahũa wĩra wao nĩ marketing na kurehere andu mbeca iria cieka atia so we as the county government we are only reading the process nigetha murimi agie mbeca ciake muhuko na already the KIDA ina board ina directors ina chairman and credible a Kirinyaga mekuhota guceria market not only locally but even abroad. Asante ndekemwe ukauga waziri weka irrigation hapa ndia gito kuma haria Sagana ucio ungi akauga murauga Mwea stadium ne thirite na ona ndikinyetie gicunje kia 50 ni mwiroreri ucio ungi akauga tugeithie deputy agweta Mwea stadium iri irakwo ri to Mwea twina Kiruguya twina Kirinyaga na twina Mwea murikitie riko Kirinyaga is not finished. Mwea ona niyo imbere at 50%. Kiruguya ene ngirikite riu I think it was done 80%. Niragia litigation ya igoti. Turamba turarugamira. So iyo ya mwarugamira tondu wa mbura. Asha litigation igoti. Murathitwo. Well andu makigucania anga mugunda wale waguka ikijete kilo 80%. But nevertheless we are working on it nigetha mashira marike mathire tuhote kurikia ya Mwea ni rathi na mbere na tuka report it is in conjunction also with the national government turarutanira wira hamwe national government and the county government nigetha mundu ndakauge ona board ni twikirite is a project ya county government and national government and we are working hand in hand so ya Mwea no irathi na mbere ya Mwea ndena cira gavana ngi muno tugikiria ngeithiria deputy governor muno umwire Mwea ni atutete muno ndereka gutucerera murimi kuma Mwea DG Kirinyaga ndirari ku Sunday no Saturday gwecia ndakuonire ndanyonire ndio ku muno Mwea ndia kana mwisho kana doge siniria ndokeni DG Kirinyaga anasema ukweli mimi nilifutwa kazi Kirinyaga University na haikuwa haki ni andu itaramenya na jaga kwa Mwea stadium irako ni national government account it's done between national government and the county government kwina mbeca county government twarutite na ile national government iroka go support asante uyu ngakauga it is in conjunction nego expectaga mundu ne kuga eho ne national government ona tamakinya tu kama na thara wa national government kaundu kamwe twerire andu riria twekaga ciaca ri we shall coordinate wira wa na county government and national government tondu we are interdependent thirikari thirikari na thirikari tariu program iyo ri there is a certain amount area county no nginya ngiarutire ya gwika designs na planning everything how it will be na mwara magioka gutu support at a certain toko ijune kiharo moto tuikiria he aba tuikiria hanini heida yake mo tuikiria tondu na kiharo no gito maoni no maingi Kirinyaga ni county nene na andu acio makiaria ni marigwika mena mivango miega muno but naomba isikwe ni maneno ya mdomo tu niguo matukenie ithwe twitawaji kone tukwenda kuona wira ugithi na mbere nigukweka kanya tobe turihe thitima ndaike mwe tukorwo na kimenyithie kia wonjoria tucoke kainda gatari kunene